ole clear to the kachanala kalolom la vek chawa Lungdai-ah tanga thudon danin Vawiin me ni somni pathum kumsang ni somni paruk chundar sompani borvel khan Lungdai silcha rota miki Malsawmtluanga'n an thin mayame kap chuan moi cho chemteina vita kap chuan moi he Lungdai PCC panpuinen ahliam tor lovina boral police lomshet tiran ditwa police te hian poi khoina thlen chungchang he an chui mek nen thudon na chuan asoi news tho po ahun takhe an zedan hin anglo thina an chir elok taila bengwarna news inaran pose Vawiin chonudar khalle achan vel khan Lungdai-ah invit hlum an oma he thu ze lai hian police le forensic science laboratory lamen atulangte an boipui mek thudon danin Malsawmtluanga'n kumsum li panga vel chuan an thenawmpa kap chuan moi kumsum nga pani chu avit hlumane anin vi chan he anin hnial boi wangin an sai kap chuan moi he damdoina kalpui wat nima se chan the ani to lo arong he postmortem aniang moi lo taka mechela ka cheta wangin manane moi lo taka mechela ka cheta wangin MD sahit emet kumsam thum paruk dorpui venga chenglaka thuboi jail onen central jail aizola dalone all women police station how to 10 an soidanen he thil he nimin pia me ni samni pakhat kumsani samni paruk thlailoma thilthleng nen nizan khan poi khoi tu pu MD sahit emet laka hian thuboi jail one voina kota enlan nuwa ko thupe kangin central jail aizola dalu ngarane thudon naina soidanen MD sahit emet he asam lammen en bazar bung kona tanga waiwa kon panna dorpui veng homchina dor pani nayen achungten kum eng maza tanam to nimin tlailam khan ador pakhat zoka thillei nula pakhat cho kutthwa lo fiamin moi lo taka cheta wangin mechi chungte lungoi lo cho police ne na anzol ko ne nizan lala khan police kuta hlan nen all women police station a thu boyan jeglut ngalane abul naile a chevela dor ngang mai che theng khat chuan sahita me thian tongkama alo fiam thin ba ka kutthwa lo fiam chang nei fo to nen an soi hlomane ole khati chin zong hani photte se lerute ka video te milo clear saksham sam thina wangin lam thu ko soye